Kuringana na survey wa mugunda uyu uria ni wa eka 192 ni ati mugunda uyu ni wa muingi na kwa uguo gutire mundu no uriku ubutitie. Githaka giki ni kia muingi wa Kiambu na indo iria iguku nginya KIST nyenyewe irateithia ciana citu. Akiongerera Kimani augite mugunda uyu uri utanyitwo gwako cukuru ya kubundithia aruto igukorwo na irathi 65 na muigana wa gukua aruto 1,500. Title deed yayo yandikitwo Board of Trustees. Iyo niyo githungu kiugaga body corporate. Acio angi ni andu a kurugamirira BOT yo kwoguo githaka ni kia muingi. Riu mugunda uyu ni ubeanitwo kuri board ya arugamiriri cukuru-ini wa KIST kuria mauritio kumenyithia aciari na aruto megie mogaruruku maya. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Masi wa Dia wa Murithi.